Satang kembali tayo bandong ke election sa Dorbar Lok Sabha. Kaseng National People's Party apo Mekhlaya Kalayo ya kajing Kershan na kaseng BJP. Kat kum kapus jong u Dr. Sampit Patra, laong ba u Presiden jong ke BJP, u JP Nada, wala pentip kaseng BJP kan Kershan, iki angot ki kertong je kaseng NPP na po Mekhlaya, katai Dr. Amparin Lengdo iban yang na po kaslong Parliamentary Constituency, badia ka akatha sangma kabanyang na po tura Parliamentary Constituency. Hakajuk kapor, kaseng BJP kan Kershan du ya kaseng NPF na po Outer Manipur Constituency, badia kaseng NDPP na po Nagaland. Aman kedawang ni bakajnya jiat jiki MP Chalok Sabha, haka face kabaneng kong kentup ya ke jalan Mekhlaya, kanang khat kendai tarik jung upna yong mentak asnem.